Kalong ke jingjia ke bymjujia hake histori Jong Umsning Parish haki snem balaletno. Kakat lai tarik Naiwing arajar arpulai kandi ke sngi sa kynmaw shirta ye ke jingwan Jngoh Nuncio ne nongmihkhmat Jong Kpa Bakhuid Archbishop Leopoldo Girelli syakani ke Shnat niam Umsning Parish. Ya katei ke jingwan Jngoh Jong utei nongmihkhmat Jong Pope Francis la synran langru di Archbishop Vitor Lyngdoh bat i Vicar General ke Shillong Archdiocese i Phadar Richard Majaw. La pdiang di Father Pius Shadap Parish priest Umsning Parish. Ringkat ki Phadar ki riu niam baro bat ki pa Jong blei. La pin shongkun ye katei ke jingwan Jngoh Jong Nuncio da karwai ke siau Jong ki samla bat ki kena pulih Jong katei ke parish.